O te toi whaatalo whātu sa moe le nei vaenga le fiafi. Lau whaatausaunga, ia, malau whaafonga le nei tu la reso. Reso fia le nei. Aso rusu wha nei o le masina. Toi whao naso o lo te toi. Leo watu tatu teimi te ale titi a wha minute te ale tu la iono. Ia, manatu o le foi ua toe maua le nei lau ma le nei a manoa le lei. Ia, tātou te toe tapa iai ma tātou whaasanga i. Ia, i mga tau soifua pe i o masani ale atu. Le iese tātou wā manoa ana nafi. Wa le maua sa tātou maftanga ana nafi ia o te wha marurua tfo i ele iai sa u whaelo atu. Ia ona o le tua noa whaafua se. Laso na nafi ia o le mwhaiai ono tātou wheloa. Me leo te whamarurua tuai. Ia inisi fo i tatari mai ia mai tātou fo i na wheso o tai mai. Ia io e whinangalo marilie. Ia ona sa tua noa whaafua se ia la. Ia le tātou tautua ma le tātou nanga i laso na nafi. Ai tātou nu. Ia le fo ua maua le nei ia vanoa ma le nei lao le lei. Ia e fitoe whaaua wai, ia le tātou tautua ma le ona masani, ia e pei ona masani ai. O te whaataru whatuai sa moe lau tō whita whaponga, ma lo le whalau manuia, ma lo le soifua la vilei, ia ma lo le tau atai, tiu te mawhaiwa, ma lo le whaamarorosi, ngā ruenga whiangai iaso te tasi o le baiaso. Ia, nga lisi mea le na li sili man whaftai le tua, ua tue te ina mailo tu soifua, maro tātou ola, ia au rifo i mani manuia. Le aila se isi a me sili atu, nailo le na ona o awa noa whaata titia. O awa noa whaata oto mai o tātou ta mai le langi, ia au alaba, ia lau sabalinga, ia masau fo i whai ngā malanga o le nei tau sanga. I wilawa, ina ua a mia nisi o wō, ainga o e pele i mafutanga, ia i le bala au pa ia alo tātou matai, ia ai a manatua i le tō tele o tangata o loo iai le ngā runga whaatotoe alo tātou atua. Tō ai ti lava i lato, ia o melana i le ngā whatia e se nganga ma se upu whaafetai a tangata. Whaafetai ai ia ona o awa noa, ua mawhai ona o tātou maua pia. Iui lava i na ngai mai ia lui tau leola, ia malana mala au pa ia ua le mautonuai li to tele unisi o tātou. Ai a manino ama malama le tātou saupa inga, ma le tātou vā le leima ro tātou atua. Leima se mea whapure ngai tātou. O le natura lava leo le soifuanga tātou te whananau mai, ma toe me sinatu ro tātou ola. Hao ola ni tātou malama i vaenga ia. Iai se me ioe, tau te tangi lava. Tau te whetangisi a, aisea, ona o le mafutanga i le ola nei. Ai le pō le aso, i le uma le aso, e manatu le tue le whapena o tātou umi o tātou whanonoa. Ioe, ai au ina whawhiwhiaina, o tau whina ngalo o tātou i le teimi e tele na ngali leim whaasoa mai ai, ia ro tātou matai i le soifua ma le ola. Ia peo le nganga whaafitai na, ia tātou te tue fo iai. Ia pe mai anisi vaenga o le tātou por kalame. O oe lo matou nei ali, ia e si lalo whamai, fesoa soa nia i matou,
ia matou tau fitonua, ai ia tali tonu, ia te oetanga, tau mai au lai masaunga, le mu ilunga. Iloa lo fate le lau lava luenga nei ia fai atu saya te oe ia e faatonu ia imatou ne ia i so matou e se ia ta li tonu ia te oetanga tau mai au lai ma saunga lemu ilunga iloa lo fate le mai. Whaftetele le atua lo mātou tamai. Ua mātango fia le ne yaso. I le ala whai mai le tae au. I le tausangi mai o manu whelelei, ma le osoa e o le la i lona no whanga masani. Ia o le au maia le mawhanawhana, luangia ma le tau maruru o le nei vai tau. Ia o le usu atu o nisi sa whiangai mwhi au mga ruenga o le nei aso. O a mātou whanau leo atu, ma le fo i mai whale a onga. O li i leo leo i o lātou tiute ma whaiwa le tau sia o le file mū. O li i matama i tai fo mai. A walawa le tau sia o le soifua ma le ola. O li i ma whai a onga i le soifua a o ina. Ia maso se tofi, maso se matata o lo ngā rurue ai o mātou tangata a o le lalolangi. Lea li ia whaafetai. I ia lau fio ona o le malamalama ua toe a mau atu. Sa mātou o iai, sa whaatino i nai tiu te umanei ma whaiba. Lo mātou wala awina. Ia, au mātou tatalo tamai le nei vaenga o le fiafi. Wala au ilua nganga pa ia, o lo mātou fesoso ni siria, fio maia. Tautua lua, le tautua, ma le aunanga o le awhaia nei. A mai au no mātou whaatino i. Mauai so vi inga. Ia, no mātou whapea i wholava i o mātou loto. Ia e, oai i mātou tangata ua e manatu mai ai. Ia, mātou te vivi i mau mātou whaftai. Ono o lo whaatino ina. Roanga le lei whasoa i lo mātou. I ia oe whaababa. Ia o le tataro lea. Ia ui mangalo mea umata mai i o mātou se ma leanga mau mātou whaadetoni. Ia. O le toto pa ia oe ke riso lo mātou ri i ma lo mātou whaola na whaamaringina. Ia ola ma mangalo e li tangatangsa. Tatalo lo suafa Yesu o mātou ole ma wala au. Amen. Nitono ya te uta na tau mai au lai ma saunga le bui luna.
manatu o le ua te ai langi ia lona viinga man whaafitai o le tatu whapolo man whaasangi ia ua lea ua tatu wala au ia fo i man manuia ia le nei vaenga o le aso lua ia i mātou i California i Amerika nei ia a le aso lulu tutonu o lo tatu watunuu le ngata i Samoa le atu Samoa o Samoa tutu tasi ia ma le penga malo tuila manua e uina ese temi ma ese aso ia ai olo no tasi lava tatu o Samoa lava tasi ia angai mai fo i le atu Pasifika ia matu motu tatu uso atua oi pafte tele i atua ia tatu mau fo le nei aso e ui ona faisi tele ui tulai ese tatu ona o ese senga o taimi ia ai o le ngang whaftai ia o lo tatu tau whai manuia. Ese temi, ese tūlau aso ia mautino rapa. Leo tatu i aso fau, de fula whasolo tina umane nei aso, ia ai anga mai le aso atai au, e turi lo ai, fe au malava singa le tangata lawa ia. Ia wasa ili ngā manuia. Ia ele ngata i tutono le li o whale ainga, ia au to telefonu tatu wa migrate tatu ia tu fafo ia to telefonu misio i lato wanga i mai le malo tele i malo Amerika ia o no foi mau mawai ia mata watia ai ia nei tatu ai le ngata i Amerika Australia o New Zealand o i le nupa ia o i nupa ia wa tala ngafa ia o tatu tangata io o afafine matali io le atu ia o le ua maua savadi le ono fitu valu nai eli ma nai Samoa ua tala atu o latu ngafa i tutonu le nupa ia o se mainga o aso ia e se a pio tele au tatou New Zealand ni te pi e fone fo ile meo le anga i mai Australia au Amerika ia ele fo iai ua lepo isi au ngā tupulanga o i latou mai tutuila ma manua leva na nofo ia lau ele o le malo tele ia i le taimi whaato a osi whea ngai le malo tele ia ma lea maenga o le tatou atu Samoa o tutuila ma manua o silia ma se lau tau sanga ia o le latu whenga ngosi ia whenga ngosi ele i vai ai le tō whā ma le whautautanga ma mao ta mā io o tua ua na lango mai te sa i le whainga maro tutuila manua ele i whaatamala i le saini ngā lima pepa me neo whanua i o lato mea tō tino whanua ia ma swafa tati i swafa ia wai le ise pālangi e sease ala tufia o whanua o mea tō tino ele i whaatau anga vale ai ia le ba ai atua tutuila manua i le saini o whea ngainga nei ma le malo telo Amerika i oe ua mawhai o na tuu maia ia le malo Amerika Samoa i lalo o le pulenga le malo tele Amerika ia a ona lava lau whanua e respect for ila le malo tele malo tele i le o iese pulenga whako menisi fo le whape a patu le malo Amerika ma pulea lau ele e pulela ba le tūlanga whaabao malo o le upu o le tango fia e Amerika o ele o tutuila manua e le ngata ina mamalu whiangainga na usia o mea tustusia ia o le the United States of America is full of respect e respect for ia le malo tele e ui ina ustamai motu o ana mea tō tino e wha me melo iai o na lau ele ia o le nā o lo pulea lava e tangata o le malo Amerika Samoa o na lau whanua ma o na lau ele o le unique le nā o lo ta oto ai
le mea o le tāua o le tātou whaalango-lango i mea sa tausia, ma whiangainga sa ausia, e forefathers, au e afo, e o tātou tua a o mawai, ia, e le, e tau le whapenana si a tātou mea maili marotu tō tasi, ma le tūlanga o lo o vevesi ai i mea ai mese lava, i mea tau whanua swafa. Lea iei tū la whanu fo ian whatope at fo i lea, pe o le nā. Anyways, ia o lea ua, mai atu le tātou whaafitai mani, whaamanu, o vi inga mani whaanetanga, ia e whaeloa atu le tātou mataisili, lona ngā le lei whaiwhai pēr, o lo o so tala pēr, le ngata ia tātou tāra noanga i upu matala, ia a o le tātou whaanono manu, ia whapea lava o na au mai o le aso fau, ma tausi mai oe ma, i aso te tasi o le ola, ia le la utoe o mai ai tātou. Ua launga tasi ai i tātou i le nei aso, ma le nei tū la, ia i le alofa tūturi loa o lo tātou matai. Ma alo le soifua, ioe, ma alo le pale, alo le, ioe, tau atai, whaafitai le soifua, tai le whanangolango, ma le whaamoemoe i le pulenga lo tātou tua, ia ua lango le iai mea uma o le soifua ma le ola, tātou toi au lia fo i manuia o le nei aso fia. Ia o le asoani, ia o le aso ruru nei, ia auto, aso rua, tuse o le lau tātou le o ngāta tonu le vai aso. Aso ruru a Stofis Whareile, ia auto lefto a mātou aso rua. Ia, ia te awhila le ava ma le ngāng paftai, ia, o te whatalo whatu tua tele o tātou, leo o vai atu le fu mawhata mai nisi o tātou, o sa ili ta whaese, ia whatalo whatu le pokalame, o sei au te fotuari whapena foi o na whatalo whatu, ia ke lingi pepo, whatalo whatu ia Freddie Iona, o Fred, io e soi fua mania tu lepa, ia o loo. Fetau i leile manava mai ia mani tātou proklame, ia malo whaftai, tunu mafono ela matai rata, o le paanga masani le tātou tautua, nanga, ale mau, soi fua mania, alo fatu, o taiono whainuu, ia patalo fatu foi, i lau sunga, po lau fionga, ia malo, ia le mafta mai i le nei vai ngoraso. Ino sia fatumiti, malo in sia, alo fatu, o tolo potu i maseve, wa amata o na whaau ngā e sailele langa media. Sofi ai, ia le PM, ia le pale mia, ma le malo, aisa whaatonu e le pale mia, leo, e ave i fafo, wa abe lele, wa ova lele mafafu. Sa ori, ia, pa ie tatu tanonga steini. Po tira, swanky, aisa, ia, le uso, pila, te ole afoa, whaftai, ia, le tautua tunu, manuia, lo whiangai ai, mau whaiva, matiute, le nei fiafi. Alo whatila tu mo urua, ia, papena fo, te ole afoa, Luisa, ia, lo whatu mo urua, ai whaale leita mai tiusa. Poima timu, Blessed Wednesday, from Sydney, Australia, manuia po kalame, ia ole nei aso, whaftai tele poima. O langi le lei ro pati, ia patar fatu o lo mafuta mai i Amerika Samoa, tutuila, malo whaftai o le motu o fiafianga, malo langi le lei, whaftai tele le mafuta mai. Ia whatalo whatu ia tala whaale lotu to mata, malo, soi fua manuia, o sa veve se eti. Ia le tua whaftai lau sunga tui lepa, tāru sanga ile nei a whiawhi alofa te leatu, alofa atu fo. Mei taupo, mei taupo, malo, te talo, whaftai lava, ia. Au te talo atu fo, ia e whaia e fo isi au, tāru sanga, wherever you are,
o le tatou tatalo fatasi. Ia o se ei mataio, malo lava ia mo le tatou whainga lotu ile nei yaso. Tai le portalani malo whaftai. Chain mai ngā au, ia o pesamino atonio mai tatou uma ioe alofa Morehouse. Ia o le na tonu e toe pa ia tu ile tatou au whaafonga male a tatou au mai more nei yaso. Ioe. Ai o tele ia luloa e iai le maliu o le uso. O le uso sa mātou wola whatasi mai i lo mātou nuu. Mātou o mai e nei o mātou wola whatasi fu nei ia. Iu ia ina ua mātou tuua lau ele ele. Ia a ua o mai e whafo e sa ili manuia. Ioe. Manuia o tangata lava ia. E manuia tuai maona ainga i Samoa. Manuia e maletunu o Samoa. Peo le se senga le nao si meo si mātou o mai whafo. Le ngata ina sa ili ina manuia o tangata lava ia i whafo. O lona lava loto i whale. La foatu manuia ua mau i ainga i Samoa. E mau ai fo'i ia mare tupe a Samoa i le meo le remittance. A lava tu inga ia ua watu le tupe whata vale e o le bank. Ma whaita wina ai ia le sao o le diaspora o le diaspora. Ioe, rona winga la, e le ngata ina tutongi taxi nei, tutongi ioe la fuatu tupe ina ia utou Samoa. Mau atu ai le tamau a inga o Samoa. Ia ma erua i tutongi lau TST ma le afo. Ia ma whai whatau aina, te lela le sao mato. Anyway, ia manuia tele o le uso, piono u tatala tu ua Pesi leva o na maliu o le sunga ia pua, papali'i le emia pua. O le ia lava le mesu ai le malietoa, ma le ainga sa malietoa, e fo i le usori. Ia o tu oa ma le sa o na lua. Ia o tu fo ia la fanga. Ngata fo i lea, ia suai le papatele, ia maleati papari. Funa ia lau to fali. Matua ia mango, manua si fanua, ia male malu. O ia o le sunga ia ua papali'i Nehemia ua. Nehemia papali. Ia o siona falitua o le tamaitai o Mona Lisa. A Westerland papali. Ia pe o stamaitai le na o lo tausieli'i. Ia i le uso ia pua papali. O lo fai malanga mai ia na iona ainga le ngata ia i la tutangi maiala ia a le tina fo'i ma le nofualo i tutonu o le aio Anaheim ia o le vai asone nei o tusa ua lua le tolu vai aso talu o na maliu le uso ia a le lafto a mai le porkalame a le fatua ia ma le nofualo o le aso faraile nei o le paielo na toe sauninga. Ioe o le awhatino ina lon toe sauninga i le aso whareile o le February luas fulmafitu, this Friday. Ioe ia mata mai le iwa le tae au, ia si ia le se furu lua i le auli, from 9 a.m. to 12 p.m. O le nofuanga e whatini nai o le Rose Hills, Sky Rose Chapel, Gate 1. O ina le Sky Rose Chapel, Gate 1, no i lato uma silafia o le tuatusi o la whatini nai o le toru valu Workman Mill Road. Te whafonga mai toru valu Workman Mill Road, Whittier. City of Whittier. Luinga o whanua tanu ho ia tu mai lungo le maunga.
ia pio ina fo i nisi o tau ainga o teu e tutu na whanua tanu na ile ai o the city of Whittier, California, iwa o ono o tasi. Tui whawhanga mai o tuatusi e whiaile funeral service o le a whatinoina i le tolu valu. Workman Mill Road. I le ai o Whittier, California, iwa o ono o tasi. Ia o le o lana celebration of life, ia o le reception. Reception le o le a whatinoina i le aso wharai le lava lea, aso 25 o le masino February, e a mata la le reception mai le wha pimo. Wha 4 p.m. to 10 p.m. Mai le wha i le fiafi ia se ia pa ia le se fulu i le pō. Te mina whatinoinai ia le celebration of life, ia o le reception o le a foi. O le whatinoina ia pole te mi fole le tatu te pati man tu foi o America piu tau e whape nā whainga o ana mali. Ia le vanga ta ua le pia masani tatu e uma na ore whaimo meo whaalolonga. Ioi, e le whain tatu e se ia i lava le wai le whain tatu atu celebrate ala i ele au whingaronga. Ioi, ia le vanga e whai mo i lato a o le celebration lava ia. Ia, o le la pi o na o tala atu le telo temi nisi foi maliwe anga i tatu por kalame e umaloa e tu i folo le tino ile ele o se toi temi o se tangi ma se temi o se whanoa. It's about time of celebration. Ioe, tau ki oi celebrate ia pole alamo te me celebrate ai so si tu inga ioe mea ai o le me tau mafa o le alava ta longa o le meini po le alava ia mo o mia le malama langa o le tatu le malo tele e se foi tua io ai le fa per angalo ai le tatu no man foi masani ba na fainga le mo tatu e se tatu o Samoa ia mana tua o le foi tua o fa nau ai la tone ia o to te leo American Nights ia le soifuanga maleola e pena fai atu Samoa i le fai na se ai le bo le mea o le langona pia tatou o Samoa o le alava malea o tatou lava o Samoa o le reception na le te fai atu ai e fatino ina i lona tuatusi o le Christopher Club of Buena Park o lona tuatusi o le valu fatasi o Gas Drive, Buena Park, California, iwa o ono ruatasi. Pe whawhanga mai i le tuatusi e uma na whale la wasi le uso, uma o na tuinatu no tino na o santu mau, ia o na i mai lola ia le o ainga wo mai masani, ia e whaiesi ta whamaro stino, ia matatuanga ia i le patia o le soifua maleola o le susunga ia pua papali ine e mia papali yo ia le whawhong mare tuatusi e whaatinu nai ia le vanga mulimuli o le valu fatasi o Gas Drive Buena Park, California, iwa o ono luatasi ia paulena o le whaasisilanga o mea tau maliu, ia te au fo ileava, ia ma le whaalualo, o te moni tuaile nganga, ma le nganga wha maise. Le ngata o se uso, se uo, ia, le ngata ino mātou wola matupua e lo mātou nuu ma le lau ele, mātou mai whafonei, ia, ua whapena lava o na whaawawai, mafutanga whaale nuu. Mafutanga whaale uso, mafutanga whaale wo, a o ala ina na o mai le wala au. Ia e le whapena e tātou te e le pule sisi, e le whape a anga i mai na whape atu le tuai alo whasi koe kolo atu le e se me whapena, a o mai lava le temi o tangata ia. Ia, tātou te o fia lava.
tu ua uma mea uma. Ioi. Tu ua uma mea uma. Ioi. Ana si o ta ofu ato o nei toi ofu muri a. Toi wha ofu e ta ita e rota aina. Oe o au ma tato uma. Toi pau ana ni nei ofu tau te o ma tato. Ioi. O a nisi mea toi pipile tino. O a nisi mea o lau ta vale o le fale o a lawa. Tu uma. Ai tato o. Ia. O pauna o le whaasisilanga ua o mai ia tau. Ma o inasa o ia ia na po. Le ai e isi tatou porokalame o te whamaruru atu ai. Ioe, i tatou fu i le whasota i mai ma. Ioe, ia, o le nā. Ia, manatu sa moa ua a matatu inala o porokalame. Ia, ia, a whaifo i nisi manatu nei le sola tu asa soifua. Whaftai le atua. Maua nisi aso langi le lei e whaopopo i lo soifua malauola. Ia, e vi i aile anga le lei whai pēa o lo tātou matai. Ia ona o rona le tu lafo ina o le soifua maleola. Tātou porkala masani o le lupe whaalele. Ia e lalo o le taiteinga a le ministry a le kale sirsi ufonga re tai au fou. Ia le fuila o ti tau tuina ilu tō pa ia malu tō mamalu i aso taitasi o le vaiaso. Manatu na ua tia ilangi tu te mtangi sa o pese tu tatu pese ia ma tu tatu talo e ama tatu ti ama o fela va ma fesa o le mafai ona tu ua le tatu tua ma le o nanga le ama tanga le o se ama tanga fa auro na ni manatu e foi se foi so na ia foi langona fa pe ma tu afia a talo fa sapolo ia ia sapolo ia tasila lea u tapio taksini tangata o lau tupulanga matou ia na te whanau mai sapolo o lea no whailo atu le maliu o le tatou uso ia pua pali ne mia ia po pali pua de mia ia o le aso whareile la nei ia a whaifo i le mawasa ua wanoa e tue whai ele tatou whao tatou pokala me le aso whareile ia o lono winga o te mia na o le te iei o na tue sauninga ia o si uso ia ma whiloa i ma ainga whai malanga mai Samoa, New Zealand, Australia ia pea whai e pule alofa le atua e mori i ai le soifua i le aso le ola ia wafu i o le mea e le tatu te le tala noa lava male o male ia e tatu te pule ola ia se ia ulia ia le aso whareile aso lusu fitu e luasu malvalu o le toe aso le nana i moa ona uma toe fu ile ma Februari la to Februari mati aprila mei uni afartau sa o ka ese tele va ia si wa ya la notebook o tele loa sa mo po o te loa o le la tu nga le fa pene e to fuerte tatou mare te mia lua tangata ia o drummers o lo anga i mai pea te le lopo a fe umai o te le loa pe o a fe umai ia na fa pe foi lo tatou tala se lo nga fe o ki nga ka ia fai mo la tou le ambio le nei io
ai paunga le me kau ke laka iai. MK ko ke, and that's would be our wishful thinking, our wishful thoughts. Ole taimi feo tie tangata oro whaatupua pia nei mea. Ole me malia la. Whai atu foi tala. Ai o mai foi mai. Yo tali lopo fele me ai pe ole winga naro tala. O lo te mana tua I le lua o 2020 nga I le 2021 sa o le taimi na e mo ia e tele la upo kalame sa ia le vai ke le la upo kalame ke le la upo kalame mo le general lava la tala no yo ai o so le mele 20 fa pela ia se I uma tuare le desio me ia tu 2021 se uma finga palo tanu to fo ia le se usual routine o la uto pita so le ka fi so o me te mi ele ito e mai ele ito ia se ma pusanga o drummers nei tatu te fianga I tatu io adu telefone ele ia ni mea whape te mi isi ngā mausolo ngā e whai o le tātou lungo au penga te whai lang. E whai o le tātou le malolo ai masi mo le tau whai leang. E whai, o le longa se mea. Ioi. Ai pe ua oso wha mai le mea fui le leo le o le lem fai o na alu de tangata ui I ala maulalo o se ia lesi a se ia lui fori silalo te u tau whapena ua lea se mana ia fo tatou ai ku ava ia whapeni se o ai tatou feuti tatou ai nanga isia ia le lau kakova ia winga le o le nei aso. O le mea matanga, o le ua whai atu tai o minsta o maloi fafo. Io. A pe ua whaalia ia le mafau isi tangata. Ua whaalia ia le mafau isi tusitala. Tusitala mai fia, tusitala. Io. Ia se taimi. Ia nanga I fwile ia o le tātou talanoanga ma mea tātou te masangi o no tātou talano iai. O le porka lame na uwharongolongo ai le fionga le li pare mia. Le porka lame ma o lana porka lame ma le autostala. Ele o po kalame lata mai ni o po kalame po ua lua I le tolu joe o le mea na o turi loa inda o le tele o le tala noa mai o le fionga I lili I pale mia I mo o plans mo plans a le malo o le atina enga o le atunu. O te fia tele la vaenga lea. Langa ile ngata ina au mai le plans a le malo. Au iai le awala how to execute their plans. Le sila le vaenga o le execution meio te telefono ia o pisa le o mo te telefono ia manino le lei ia le afoi ia le vaenga tu le pa malato ele ngata ina fata atitia fuafuanga a o fa tino ina foi o fuafuanga po le melet fe tu ia ioi ele awanga ne ngata ile mo le planning plan A, plan B, plan C, plan A. Awang ingata nga plan. Ia.
ia loa foi faatino auala e faatino ai plans o uma fatautu tasila ia vaenga o plans o foi to how to execute the plans olha ele ngata ina plan le mele ole fainga ole poloketi au fata oto tu ai man fainga ele o se mea foi le fa pena mai ia manin langa ia le pie e ai le loto to ina le nei malana HRPP awa o te tau tino atu Samoa ana toe tu lai mai tu le pa mai malato kola malato me umai ne i manga sesio le fast tau to mon yarta iwa ne i manga se fai pula le fast se fa pe tau la san tonu atu le a vole fai atu le tala a fa no mai tu le pa o le fa fetai ma to nei citizens o Samoa tu le pa sai lele o le whaafetai le atunu, wa e le toi tū mai, e whai oe mapale mi o Samoa. Ai sea, le ata le e fua i lo vau ngā tā i mea. E fua i lo vau ngā tā, e te musu, e tuu se avanoa, i le whainga malo o le kumai. Se whai le lato fo i, o lewa na e tawhili sau noa oe, wa lewa na tau tawhili sau noa, i tupe le atunu. Le leng tau whatino ina tupe. Le leng. Ia wa vai la leu fai atu i oe. Le vea, eisea, le anga orau sila le va ai mamao ma le poto masani ma lau titile i ala o mea. E le lei na auto executing auto plans. Yes, I'm pretty sure I knew that you had a lot of plans, but you didn't. You tutele I fatino ina I se ato toanga. Ele le manuia ele atu. Lela ua o te tu leia pele mele sa moe au te ona tu lana ole atinae. Ole atinae ole atu. O revenues na atinae ai tu le epa ma le HRPP ia le malo for 20 many years. Io 23, 24, 25, 20 le alava numera. Same revenue na atinae ai ele patutua ile atua sa mo tasi ia le whainga manu. Po whea lava kau ke ka milo I o te tala noa pea, lava pea ile mele. The same revenue, whatino I nai, ele HRPP ma oi tu lepa, ia Samoa. For 20 fear, how many years? Many years. The same revenue na whaatino I nai, stama I taimia. Not even 10 years. Not even 5 years. Lang o apelila ni po e fai I parota. Ai o le winga o le tala. O le meta watina. O leo tatu mo mawina. O le aso ma vai yason tene. Lo lofi atu. Tai. Na foi I Samoa sui felo tusi o malo tele ni Amerika. Na ia fair sui le sui felo tusi. Deputy Secretary o malo tele Amerika. Le lopo na we Samoa pe le io atu masaro se temi o ni vai yaso. O tau do ila ia lea. E ala na lo lofi atu tai nei o malo. Nga leo amata na walato loa, there's a different leadership in Samoa so far. Wai loa e tangata ni ele ngata o le nai Samoa ia le tamaita I senatoa, o le senatoa o le Minister of Foreign Affairs Australia. Na ue Samoa. Salo na o ese mai tai o isi o kina sisis na sai Samoa. Da penatu tai o New Zealand male pale mia o yoe.
o le fa pe o le to atu pu le mele e a fuesa o pu le to development e a fua ina ua se lo fa no tangata i fa mai le se le u la si kuka ai se ala le ia se le ona o le la ngona mai tangata uma va ai lo device fa mole u la si kuka ele o le se le o no winga oe ma o tu fa mai fa pena le se le o langa le fa ngo fifo tam fa nga tu o tatu fa mole ale ai se le o la device tango e o mia i solo pe kong i fafo pe kong i skongo se o se pa ke vai a kongo e koe kua i fafo o le fa mole langa fa la ve ya cha ul mele o le o fe mir ta tele o langona yo a fe tele o langona mai a u la si kuka kongo se pa ke vai a fa per ke fongi nga ke kongo se pa ke vai koe a veli fafo a kongo o ko le yo fa longo na sila nga fati nga tatitala no e fe melota nga ya tia o le o langona na a fa per telefoni na te fa longo mai ai te lo langona o ngi sa o lungo sima pe ko ngi le wall fale atonu e sia uso ia feta peseta ia feta uso o mai oi ia malo lava le au na ma le alofa moni mo nai o tātou tangata o te matua lango ina mea umai te saunoa iai uso i ia i pea le alofa ma le anga le leo le atua soifu maua pea le soifua maua ma le langi mama alofa te le atu o le uso ia fretua ia soli ma le no faro ia o si uso fai onga o le fionga ia peseta ia feta matalasi alofa te le atu o loo mātou i nei manisi sui mai a o tau Wellington ia feta i lalo le tau por kalame le tatu ainga fast i lalo ia o tau Wellington ia o lo tala mai le matango fie o lo whatau tainga fo i o lo tau ainga fast i lalo i poirua Wellington ia o tele i o tele atu i lalo le vaenga le na ia pe o nai o mai ai ia nai matu tangata o lo matu mafuta i nei mo lo silafia peseta ia alofa tele atu ia o mori mau le lei na au mai i lau leadership i totonu lau tau vaenga ia malo le fa malosi ia malo le alofa i tatou watunu tatou te lango i le fa tutua i le tua samo o tatou nau ta inga ia maua ni ta i le lei moni malo lofa i le atu io melo te fai tuai ia o mosu tau avanoa ma talasi lesi por kalame sililona tau ai lo fa longo ia i lo support ia i lo fa longo ia i lo so o pesitale o vai tu foi pe o te ula vale foi lo tama o kanata pe te ula vale foi kanata ona o fai fusi umi lu tele to fe loai io ia aurena pe o winga na le tala Samoa le pe o pisi ale tatu tai na o falongo le por kalame le to ina le tai o le tuangai malana tamale tau fasoso ale iale o foi le ngore ia I don't know, I don't remember his name le matangai o me very very childish me tala no ia ni to ina malanita malanta pe o me atamaiti ele to o male me fo tam fe fa o soso se ita o mai lava e fo e tu le pa ele anga le nanu tatu pari dia a fa to te fa longo ia le program le o mal me ta o sia pola tele ale o sa o le longa se me fe ni tanga o le mela o no mata i o fa pia kele lopo angi fale a onga e ongo mau e sa mo ni fatar noanga ni tangata sole ar ko inga on ko makua ko inga sole malu se fulu lua tau saka
82 years old. Makua. An kua ka mai kiki au mafofapa. Iyo. An kua mai kiki, an kua ka mai kiki ari ke amataipa. Nempi mafofapa. Iyo. Tingi amber fesilia tu. Na ela na mafua fesilia le lilia. Pola me ole alua ia le pale mio Samuel atente ia fono ia faifafu. Ia ngata fono ia faifafu. Fono le sau ia famile sau ia le sui pale mia. Ale la sau le sui pale mia lui atente le fono le Commonwealth fai ia hoi ia. O sila tatu Samuel le fatau vao me ave iai attention o ni takata. O mafofongo ka maiki le ke amataipas. Mafofongo o ni tangata whapene. Ioi. Fesili, la se me a fe mai kala le arko inga me se ke musu kau. Mai whangu ko iai. Mai ko pe o mau kala ka maiki le ka ki pia pa kala la ori. Mongi arka. E le se le tala lango le upu Perry Tomeina. Ele se upuleanga. Au atu te whasisea upo ngangana. A whapela o te whai atu o le ngangana ta maiti le pelia nganga kangakangi. Ngā. E tau mai ngā le kua inga le level e iei tu inga tangata malatu tala noa. Ngangana ta maiti le ka kipia. Ioi. Se makanga. Sen makangao ia ko inga ngana. E fe mese, nga fe mele ko inga, mese ke musu e kaua. Ala fe me, se kau mai, ala me langa. Ya, aole me ale, se ronga kang me kikifo, se ronga whapea tu tangata. La kam fai whamatala mai, o la ua, ele leila nanu, aole li pāle mia, ele anga le nanu. Ko whafonga o tau Samuel. Ia vaila le nanu ar pāle mia le ngangu mai ngei mafutanga ma. Male a foi. Kilo la iwa ngangu wan, ia wala ia. No fat foi ele ole, se ole ngangu iwa ele palangi ora ngangu sili ngang kaua. Ioi. Au fia salu ngangu a fia ngangu ele iwa ele palangi echa. Nanga foi ngangu e vai tasira vai met palangi on kwa ola fa fia pokor pe kaia. On kwa ola fa fia pokor. Vai mai masau o tole nanu male nganga sao. Tasira kala palangi ia sa. Failan mele mo samo. Or kai kongu rale ikaw ki fai mea. Na. O bua ia tu le pa malau kamale ke lua. E ala ngale leo ko vai le fai atu tai. Ai foi sa mo le sui fela tu si o le malo Amerika. Io ele ia lu atu ai seisi. O le atu tai e atu tono le atu. Tai o malo. O tai o whaurunga o meo associations, kai pe o le UNDP, kai pe o le WHO, ele i o atua ia o etu lepa. Ele o ai o koe ele o whikir kilo sisi o kai nge ia o. Ia mai nanga lela ku saukala. Le ai masesi au kai nge o fia wa ia ku maka ia o e. Wa levanga ki ngā maka o lalo langi, i lo fa ola fa maua lunga. Mo ia lo kala le fai ati. Mo. Levanga ki ngā maka o le lalolangi. Musika kai. Mai le ua. Tau fai langa atu ia. Ia atu nu te tele. O atu o latu kai tai tono le tu. Esia. Fia le lalolangi. Pai atu le lalolangi o. This is the leader. This is the right leader for this country. Samoa. For this nation. Salo kala, esa. Mela na leina le alu pale bia I mea I sifono I fafu. Ona o lo ngā solo atu tai o malo. Le o mau se malo longa. Alu ne yaso o nanu metatu pale bia samu. Ale amu ele au kale loso le. Fet fu se tala filosofi mai. E amu I fafu. Uto falongo la le nanu ka malo la ngangu mai samu. Vai malam ia o isa vai
tu mai le matai io pa lau li lua tu le to ma fue angangu mai fengo lau se ka ko fa ukala ka ko anyway tatu te pa ia le utau mai ia le tatu wo man paanga lava no ia le te mai tai potofa ia mo fa so i fu manuia talofa ia te mai tai ma lor fo lau manuia o va tu di fe lan no you sei malula e ne fu wa pi wa brown and black fu ne yaso ia yo ma lor fo lau manuia talofa fa talfatu ia le ta por kala masani ia o te manatu le na ua sa e whengai fu i au mga runga masani o le nei aso ia o te tatonu o nafto atau o te fale ia pia sa e whengai runga fale pena e o le ofisa po whenava e whaftai ni atua o le otoete te mailu sui fu a fio maia le ta por kalami o le kau whale kiki o leo sori patu lava no ia e te sauno ia e te whatala fu mai tatu atu ia manga i ta por kalami whalwalo Whaftai malo tau i lepa. Ia, whaftai kore whakea mai fōi I te unga sinei whatawaa. Brown and black is an earthy color. And red is the lady in red, the dragon red. So I want to be fierce. Anyway, yeah, whaftai malo, so for mauma langi ma, ele malo le atunuu, o lo maua maile au nanga alis lupe whalele, o le a tātou tala noa, o le a tātou whasoa, o le a tātou so tua oi, o le a tātou mulu foi, tele na wai me la tātou whaia. Mau ili le tele ole, o le sa I whai tionga tau whaleanga. Ia ale mea sili, ia maua o tau, ma I susunga whawhenga inga, ta mamtina mātutua, ia o tau maua le aunga o mea uma ma le mea whamaoni. Ia, ma lora so I fua ano maia, ia le a whapehoia na wa I atu nisio o mta upu mo tau sirafia. Malo whaftai tupai mo whanua, malo le whalau manuia. Ia, o te tatonu o lea ua e whapai mai. Lea ua e whapai mai I le tatou atunu. Ia, o le ngang whaftai le na, ia, o le misiri o na ua mo sea wanoa, ia, e malolo mai te au mga ruenga. E te pai mai, o lea o te tala noa fo, I le tala noa nga fo I, ari toi ina malantama lea, o ai fo I le ngore te whai ngoi nai. O le apa whango mātongtongi. Le na, o le tamo apa whano mātongtongi, ia po le ano, o le fo iae, ele uma le whai. Ele uma le whai I mai e, o le alu le pari via I ona wala awina I fafo, I fontanga I fafo. Ma le alu a pia I mena, ona, ele au mailain, ale o tatolo uma tua. Tatolo, ale la o tatova aina nei, o ka le pea mai o le nanu o tama loi sa moa. Le whenga inga. Tula epa, mena ro te fia whai lo atu. Fia whai lo atu tu langa na. E le ngasu le sa whai mai ele apa whango mātongtongi matui la epa ana mahi ana pō. Le tau mo le tau whaoso o le whai news le sa whai. Mele maua ia I langa o tula epa lava ia. Antua na sa noa lele fionga le li pale mia. O oe e alu se taimi o tau a whai se nanu se ilonga e tusi pepa ftoa e loa. Ai lela mo moli mausa mo le so. Sa noa sa o le fionga le li pale mia. It came straight out of his mouth, out of his heart. It's natural. Oia, se longa tusi lima. Lela fai mawala le interview le ana po. O le interview uma na schedule. Tu atu o fesili e tauna e fesili mai ai o elea si o eli o mea whapen. It's already o le mea wa leva na uma na fau. Ia ale sa o le wanga. E kusa o mea ka mai rehearse ko rola ia. Because like mantua foi. Ngā loela iei le HRPP wa alu le lako master, and the master took the master plan with him. That's exactly what it is.
Ia, o nala wa maua mai le tu sa lo tali lana tali ai e ori pa lana le ona le o ka le pisio schedule kam ala fiona le lipa le mia so le ele mawhaina a fio le fionga le li pale mia I fontanga I fafo. ale o atu tai o isi malo e sa atu le manuia mo le wha le layer development o Samoa. E sili le no fo le fionga le li pale mia e saini o a me wha le layer mal manuia o Samoa. Aia, tawa na o mei wha sele tunu wha pe mo le amana ia to finga pale mia. La amana ia le fionga le li pale mia. Dali Malo, he is the leader. He is the Prime Minister of Samoa. He will be a role model for all the people. It represents Samoa in Asia Singa Taio Malo atu Samoa. So that's fair enough. Leo peo sui pale mia attend fono ia. Leo se me ai pe ole leang ole me le tam fai to ina le malan tamale. O tam fai fani por kalame. E fa se na ile fa longo tata. Ia le la utatu mori mawina tuila epa ma oele tamale. Ile ole mafu ang le utatu wa ile tau a tele me o no foi le pale mia. E siliatu le tau. So lo que falou ko ka kan kuri fa fongile. La mele ola mele tu. O le tamai papi fo ia tula epa. Lana maenga. Le lesi isumu to inanga le opio sioa. So. Mate alinga. Aran tuli fafo. Tuli fafo. Fai atu ala tau ma fai atu a attack mai le fionga le Honorable Minister of Foreign Affairs Australia. Wana ia attackinga na tau no manino lava le fionga tamai mean star. Ina ua a mai le tūlanga le whapea le ale fe awa Australia na whaofia toa le tupere 5 miliona le mo lakapi. La mo whaofia toa tono por kiki to. Ele pule la tau. Pule malo Australia po fe ave la to tupe. Pule malo Australia pe me tongi moana sau. They gave it to the government. Why? Le lafto a fiu atu le fionga tamai mean star. E whapea na soa lau pule me le fionga le li palemia. Ona o iai ni fesili. E fie sili nia le fionga le li palemia. O puinga. Wa a whapea mai la le bentau no le fionga le li palemia. A whai o le wa whauru mai le malo. A whapea mai o le malo. E tu watua le tupe o le aulakapi. Le ale me la whauri mai le malo. Ale o sa o la tau. Ona le polenga. Tu watu te o le na wha soa le malufi lufi tupe nei. Ona iaida se a whainga o le whainga malo. Which is, it's fair enough. Ona mantua, o le tele le ngasu le tau fufulu atu tato forensic. And of course they don't want le tupele nei e whawhailungo le whainga malo le la tawhio mawai. Mantua foi tula e pale no watua tapo kalama. Le na tapo kalame le na matuai le a foi. Le tau whaleanga ma le pepelo a limongi Le na whapea mai ai le 5 miliona lea. O la le mea le inga tuainga saini. Ai le tau le sao. Ua le mawhaina whai le tupele o ngai le mwhai le iese tau sanga mahalo Samoa. Le na manino ne sau noanga le fionga tamai mean star foreign affairs. O le 5 miliona lea. O le tupe whamatu mai I mua Pasifika e develop ai le lakapi. Ai o loko iai lesi maenga. O leala e apalai atuai nuu ia Pasifika ia tawati ai. O inaiti tilo la tau mo lesi extra funding. So this is the funding leo mai pepelo le atunu ufapea. Ele ifai ele fionga le li palemia. It's got nothing to do ele ifai ele fionga le li palemia. Because ele sana tafa yo ile na tu ule la kapi I tamata alo maalom whanau la tau te whafoifoia. A leo mai whaile whase se lunga le a foi. Ia la leo ina ia whaolo a tau ma whawhaunga tangata. A leo manino sa unoanga le fionga tamai ta mean standing. This is different from the $50 million.
Nesi foi funding le a request la nuia e amato la totasanga malato mana onga ona titilo le malo Australia po ame o lo mana o mia. So it's lama to I malama. Ma ia si vanga le mo fanua. Fa manino atili mele mon fa fonga so ole pisa ole tupela le na pisa le amtanga 150 each donga 50 ole o uma tupela le o multinona allocate el malo Australia mo Samoa 50 ai ese voi la le situpe le ala fa pe o fela le ori le ngam fe me voi le winga tonu le tala tula epa e o mai e fa valea le tunu e mai e fa se ma fo o le tunu le watali manino ana nei le fionga tamai ta mean star. This is a different funding altogether. O le funding la le o lo ia e maua e to sa e anga va ia sa mo fiti Papua New Guinea alela fa pe you need to file a proposal e apalai atu fa lawi loa uma me o lo mana o mia. That's the right word, a proposal. Yes. Or proposal na me mana mia. Ta lela ua lua mele e maua I. O le maua I o le pepelo la ori ia. Ma le maua I o le tali atu le epa ma tamale o ailingo o tama. Le mea lai o na le ana tua neila le pale mia e alu le fono le wadu ia ia fo. Ele e mo ia ai le ato to le tali o mea le ufe tau I le pale mia. Sabe? O la fau e sa no tu le epa. Le fono le walo e nei sui pale mia e le fionga ia to e lupi. Ai no fo le fionga le li pale mia le fontanga lea. Ona tu langa lea no. It was a specific request. Mai le malo Australia le Minster le Foreign Affairs. She insisted if you meet personally le fionga le li pale mia. That's why wale mafai ai na pa au le fionga le li pale mia le fontanga le fai overseas le walo le fionga ia te lupe because he was asked specifically o lo ofia a fio mai le Minster le Foreign Affairs o lo iai ni mata upul fa bao malo ile development malatina ina being they are the donors mo tunu o Pasifika ta watina ale mai fa se le tunu le mai fa se le tunu tatalo ai o le tutu afi o le fai news le ma wata te mi telefone pa wata fa manino fa manama le la o manino atu ile taua o le leo o tatu pale mia I fontanga I longa silia tu le taua o le mea le no foi nei le foi na fia saua ia tamaitai le fia miti ai personal ile tatu pale mia ia ma wata le me tu le pa ma ia ala ko la le mea la se reaction le tangata le na mafuaina o se amio o pa se tala na lafo ale tu stala le na mawatu o le afo le press conference le fionga le li pale mia ma le Minster. Le la watu mai le noa e fai atu ni fesili despite tu walalo sa fai atu e tu sa o le fesili a wale ta woi ia tu a esioa ia wa fa malau mai ma fai mai lo ala mo fa ofi to le tupe I le polokiki le ia e wale manofo le fionga le li pale mia langa o le watali le Minster. She doesn't want to get involved in the domestic political arena, which is a taulola no staia, the taunga respect. Le watali manino le fionga le Minster. She doesn't want to get involved with the domestic politics le. Ai sa wale ta fiofi le e maua tu lava le whalongo o lo abatu ele tu walalo a isi media wale faya ia wa feato mo forma mia le la wa sa wele le mafau sa no sa ole fionga le li pale mia o fetilo tilo fa ile Minster you know le matanga nei winga mai fa pela to o mai fa ali ona manui na mana ia le wa ta le la to ele lo o le ta ule anga ina nga le fainga malo I la to winga o fai fa ta ole fionga lauli sa mo to lauli
over le mafofau malau leo. That's it. Avele lokam fai molianga. Ole whawhetai ai le mea le mo whanua. Ua wa ai tino i eita mai ta minsta. Yes. Mai stadia. Lea la ua wa ai ai i le leanga o tangata o la whau i e tutonu. Lea whawhetai ai lo sau wa ai tino. Se whauta i ai le mafofau. Wa sau no le leia le fionga le li pale mia i le fionga minsta. O le ua tau nuk ma le tupe, o le ese whamanino lava la i le tatou whainga malo, le tūlanga tupe le nei. O le ua umana avela na tu lalo ma le whautuanga, i le yungi lea laka pi. Ina ia o ave ese lava le poro kiki lo i eita tonu, ai oifo tamata alo manisia ta mai e la tau te whaafoea le yuni laka pi, ma whaapea ona lufi le whainga le tupe le nei. Oia, te e mai e lo le unga ale. Ale ula le sio ma whapea mai. Le ale mea la le senga o le sa iai e tupua i te tonu o le afoi. Mantua le tausanga ele e se tula epa sa iai tupua o le ala o porkiki le nā. Le natali manino le fionga le li pale mia. I le taimi o tupua. Ele iai ni whawhita uri o onga pe o le melo tula i ma taimi nei. Sa solo le lei la le yuni la kapi. O le al melo tula i mai nei, talo nai ton tula epa. Le al melo wo e la kapi. Fa i o le lei ni tupe a le leanga o tūlanga. O wo o iei tato le aua la tunu. Ia wa whai awa, sau o mai malesi ngasu la ko. Ia le nguanga le fitir whai solo le fionga te mai tai minsta. Mo whanua le moso taimi o te matamata i mele. Ale le fai mai nisi o le lava e tau tarsang mai ta minsta si fa mai ala na fola sang ale attack at ya sawa tua io I ya wo ma foi lana na actually fa fole ngali inga ia atula I fo le siri inga ia fai fo ia na fesili e la Natalia le fionga le te mai ta minsta no that is not correct o lo ya Fisilia le o tipi au tanga vai anga I visas ma mea ia le la pe folinga me fa pe fa ilonga lanu fa ingo o le fa unga Australia I la to visa pe le mfainga maua le mea le o le visa le na fa ye le na lo le fota sanga ya afanai a tali minsta o Australia o lo o ia le la to universal system ma la foi fa manino mai o Australia o lo tama faini awale sosoani Pacific Australian Program ia to nu'uol Pasifika like they are the donor countries mo Samoa o le la titilo lato telefamanuanga yo samai telefamanuanga nga samai tu so o lo mana saini le lato MOU le memorandum of understanding le amele se fululua montupu miliona I ton oi atanga itu le pa fa fonga Samoa. Have we ever seen anything like it? Have we ever seen since by inga tula epa, by inga fiame? Have we seen leaders of other countries o atu Samoa fa nga I matato palemia sa atu le manuia? Wala te minni wai loa tangata whainga malo le whaasle iei nei e whamaoni le whainga ami o tonu. Le was sa mai te le manuia. And that's exactly what they're trying to do. He is trying to sabotage Uma le telo manuia le lavati Samoa because he never had it at his time. Ka oso nge ngai le cyber security le MOU le. Mama sa I mai se wa tele le tustu singa on news nearly. Wai sa idea e wat pe tasi le me ta ua I meien sa sai ni tolu ana nei Ole mana ia lo mai ele po kalame mo leo le foi la mai ele le saunanga le fionga te mai ta I minsta. She had a very beautiful speech le na fai nei ma fa pe mai langa tala o le Australia. They wanted to ensure that all the Pacific Island had the strongest ties of woven by trust and shared values. Because
man tua fo I le walato I loa o tātou I ele tātou culture, and o le tātou anga nuu I e whapenan fitu whai. Ma whapea mai fo I la strong, this is what I picked to la epa, strong democracy, rule of law, value of good legislation, and independent oversight sound in public finance. Yeah. Wai ele tele o I e loa ai. Le tele le tō whawa. Wa umana ilo fo I atu nuu la O te toi fo I ala tale le fai so o te lo ta whatata noanga. Yeah. O le mea tupu nei Samoa, pe wha Samoa na whai. Loa mai Australia, loa mai New Zealand, loa mai Siamangi, everywhere. Because I say, o nuu nei, o lo o tofu mo lato sui o lato ampasa I tono Samoa. Yes, and they know everything that's going on. Yeah. And she even like to continue to learn from each other and work together to enhance the safety of our citizens. They wanted to extend the partnership and maisiala the cyber security operation. What? Tasi o le vaenga fo le tatu tilo ai mai se fo I la to I tu o many of fake pages. Yeah, fianga security. O mea you like to sanga nei. E watu ai Samoa le se fululua miliona Australia, equivalent to 20 million Samoan tala. Mo le whātau sanga le ati na e ina la lea o farmers, agriculture, sea rises, and high-risk sectors. E la lea fo I le vaenga leo ina ia malu pupuia, malu leo a maise la to training, ina ia whapea fo I le whaaleleia malwa aira ngā taifale and all this. So te le manuia, te le ia o au I o te whaftai, matua ia e tō whaale fionga le li palimia. I loilong vetutu na I po fele mea tā ua. O le malanga I whafo, po o le nofo e sain ia ala lea. Te leo le manuia le lasa sa atu ia Samoa. I tasi le mea wale... I kasi le mea wale tau le nofo le lei eto ina. Ona ua ba ai wale tutusalo na taimi. Ma le taimi le ua ngā solo atu taitai o malo. Ia le lumanai, ia le anga ia tole taitai o New Zealand, o autou, ma le palemia o Australia. Au le aive vesi la vanga ia fai la tusi e ave whaaleanga ai taitai o New Zealand. E au te loe le sia wingo ia me taitai o autou ma Australia pēr. O tūlanga na I tu le epa. All this mea le tutupu nei. O mea umatau whaaleanga bo le mwhale loto tinga hatu ina. That's the bottom line. Whaasiti solo ai oma o ngā ngai loa. Lela wa ele meno whawhape o whailonga lan. Ioi, le wana tua ia whame wa prejudice atu nuk lei whafo. Ona le esenga o le taimi o lona taitainga. Ma le taimi le nei. Ele ato se ono masinga le fionga le ali palemia. O le sasa atu o le manuia le o sasa atu ia Samoa. E ese ma le mawaitu la epa. Ka whamaru aku pai o kau whale ko manu whai. Ia o le whaila le whesili au tanga vai ale no whesili. Ia. Ia se whesili mene whapea. Ia. O le ase, to sana whaasili whapea. O le ase la ngona po se tala le malo Australia. Ona o le o sao noa le fionga le li palemia. E le mana ato atu ni tangata I ngā ruenga whaavaitaini. E ia ato. La se lato whaalangona o le pe whauringa mai whaapea tau le ngaina whaapea ua le respect le whainga malo a Samoa le mana onga o le. A o le na tali manino lava le fionga te mai ta mean star. Mantua foi ina ua saule le whainga paanga le e atu tangata I Australia ai e mawhai fo ina maua ino fo mau o ia mato lua marwhanau. E ena le fionga te mai ta palimia ia fia mea at the time.
le ta manino la Valminster ina ua fale vaenga lena na opt out Samoa, and she said plainly clear, she said that's fine with us because that's what Samoa want and they respect what Samoa want. Lela tali manino foi la mai tai Minster. O le tūlanga foi la le wa yai nei. Le wa whai le tūlanga le mo tangata masi ia tu ngā ruenga wha taimi whaina. E pule le malo o Samoa. How they wanted, o le ale to e ngā iainga, o le ale umi, o le ale whainga e whai ai. E whai mai Australia i le mea i mana na o ai Samoa. Le la tali lo le fionga le li parimia. At the end of the day, we are in control, which is true. E control pule le whainga malo. Te mantua foi mawhanua. Porkalame ia. O porkalame nga initiate mai New Zealand Australia. E langa le lapa e pese tu le epa malei chapipi. O mea nina la tau whaia. Ai le ai. O porkalame ele na o Samoa. O le iei foi tonga fiti matunu uma. A o lea la ufata atia tatu malu. Ia controla tu tatu tangata. I le watu i fefo i Australia. Langa ele o longo le leifo i tatu i le malo le meo le visa no fo mau le ua o toi a inga o tangata nei ma a. Yo o popo lenga o le tu titia o tangata o tatu atu no ma development o Samoa. Just o la fo i malama le leia i tai o Australia ma New Zealand. O le tawati na e Samoa. And e ni le Samoa le tele le malo si anga o le afo le tupao li i le tawati na inyo Samoa. So therefore, they want to keep their people. O le wasa ili lato i donor countries e amaya masini e whaale leia inga wenga le atu no. Le la wata tawatu maenga le tulaipa. Whapea mai le fionga tamata Minster. There is a funding and a request proposal from different countries. It's separate to the aid funding lenga mai momua. Le aid funding la le o le limas fuwafe. There is a further, the second part there, it's a further funding and needs a proposal for clarify what the requirements or me manaumia pe manaumia tutoni in the code or whatever. It's le manino an amai I say fa mole mole ya tu uia le tau fa se ina o le atunu. Orisi me mawhanua tauna malama tatu. Lena wha manino me il palimia. E por palimia por super million a mea. Tasi le biliona. 1 billion le tupe ni Australia na maua i por kalame lea. Yes. E tau le lua se furu pasene. Fene le maua Samoa. E include ma Samoa elena Samoa lus fu pasene lea. Yeah. So o popolenga na Samoa. E manui a tunula. Ai o kia kako. O te tonu tula ipa, o loo malama foi te atu nuni. Malama a le fionga le li pare mia le teimine malo Samoa. E sa ili malo. Sa ili malo mea ele lei ai Samoa. Sa ili ati nae, sa ili ina ia awa, ne ito e whaalango lango Samoa. And they are more than willing to help. Yes. Yeah. Ese se me i mtaupu le mtaupu le fasili le a tipi o tanga vai ka kele me ese isi kam keno kam kau. E ele tangata no whalonga to whailanga fasili. Anga ino meo aita lafu a. Nena tali manino le fionga tamaita Minster. Being they are the donor partners, donor countries e atunu utawati ya el Pacifica. All different countries there suffer in so many ways from donor countries. That countries don't and that is not what the Australian wants. They are the development partners, which is that's exactly what the Prime Minister is doing. Atina e Samoa, ia awane to yale tu whaalango le isi atinu. I donors. Iyo e. Ana tali manu le Minster. Tele isi donors
ese lako intention. Lele tula imayele tele o Australia. That's not what Australia wants. They want it to be the development partners mo tatou Samoa. E lele whapea mai ia nisi o ta o le li o tupua. Tupua tosi ana fisili na. Ele o tangawai. Ia, o le tauon taupule o ta iai mo le o le atinae. O le upu ale ta te tutu di loa tamta upu o le atinae. Development o Samoa. O le ala ua matau ele tamai ta ilo ia. O ele tamai ta minister. First time ever, left to meet our new prime minister. Yeah. Le lau tilo. O le tangata na te whaongaina ta tau tupe ia tupe ia mai whamealofa. O lona winga. O le a atili ai o na sa ati mai le manuia mai donas nei. Pe a manino donas o lo whaonga ta tau tupe ia tina e le atu. O le sa lea. Moni lava tula epa. Ale wa sau noa le leia le a le fionga te mai tai minsta. Le o atu tilo. Le ala pelwa ile va ale na fanua le sa fa tupe fon malo stadia. O ile lo fiso le fono. Le fa le fono. Le fono le fai o develop. Which is tilo la iai. O lo o fa mai yoi ta tau ile awala ta tau ile tupi. And I must say, these people, because they don't want to be lame for were involved in domestic politics, and they fully understand what's going on. Le mana ye le mele na mai o vaenga ne lo fa pe fa le leia o le tato cyber security and safety. Or determining to hear the country, the borders and the maritime leo. Malicious cyber activities improve, strengthening the democracy and the economy in Samoa. Yeah, I may say for agriculture more resilient. Yeah, the framework for rugby. For your tato visa to improve visas for Samoan. Well, it means it's only 98,000 Samoans in Tono, Australia. And the labor mobility to be successful. E taulangon nalo tamata muli mafanua. Taulangon nalo e uia te mata le belena tuli fafo. Ai pe o mai a te ule o mai o tangata ni o lea lo lofa mai lea tunu. Ai pe o whaalia le mawhau o tatu tangata. Mata utia le mawhau. Mata utia le mawhau. Na umana toi whatu ese la fionga le li pale mia i le minsta. Kalo wha. Toi wha mawalalo le fionga le li pale mia i le fionga le minsta tu sai ma le incident le na whai atu. Ai, sorry. Ia. O lena, o vai tu ko ma ka lo fiu e fa palangi mai lile. Ai. No, el minsta sa vai ia. Ana umalo le vesile anne e no le tu le vai o sa vai. Ia le mai ia le nan wa tamasala fai. Ia. Tasilana poloketi leo mon mawina e Australia i wa latu en fat peina le vaenga leo i vai. Man tua fai latu la epa. Fontanga ia sa de vesima ia o le tau mawhai a whapea ia anwele fionga le li pale miei fafo. A se i tolo tu ai maua lewa noa tu le ai. Mana tua o le a fio atu ia laksen e atu e tatala le. Tatala le maki te tele sa valalo. A le a fio atu la ia Anthony le pale miei Australia. E ufale matatala le falfono ma lo fisalfono. Ia e tā ua mea nei. E tā ua mea nei langa o le mea e tauna i ele fionga le li pale mia o i o tai. Lesi pale mia. Ai matua i ese le mea le fai. Ai, vale. Ia e la valea e fa valea le tunu.
Tele. Ka me maka nga so le faingi ka nga ka so le. Ai whapea la ua. Ai a mai whawalea na whapea le na se e tia i leo tangata Samoa. O le winga tonu ngā Samoa lau whafonga anga. E le mawhai na fio le fionga le li pale mia i whanotanga i ei whafo. Ai o le afi fio mai pale mia o New Zealand ma Australia. O leisi pale mia le se pale mia e whasanga ai. Ai mai se te lele. Se fulu montuk miliona tu pe New Zealand le na mai whau le tātou maketi sa walalo. Ia mantua foi la. Le maketi lea, oi na te ene maketi lea, na te ene tu la epa. Mua foi la le nei. Mua foi nei tu la epa. Le mena te enai. Mua foi la le wa watu New Zealand tu pe whai le maketi i sa walalo. He didn't want to whai le maketi sa walalo. E no tau momongo tu ai songi. Ona lea. He had a purpose. Na iai le plan. O le Chinatown hotels, mai le mela na tala, le whalele, o le tātou whalwhamsino tuai. Yes. Wai mea whau o tamaro. Mea o mata anga le atu nuku e le tatau na lote. Whalwhamu tuai, ia, aleanga, ele ngata lai lea, aleanga na relocate e tinu o songi. Mana tua, sile nā. Le nau tangata, lawa ave iu tai whaleni. Nei tangata o whia tausanga, au i le area lea, ngā develop e tangata nei tanu, ioi. Mai alo tala i titula epa. Iai se a inga ina i songi. E whai ele tau talanga tau paana i o mātua i aso sā uma a. Ioi, nei, sauri. Oka o le matonga tongo. Te ofo whawhewhena ia fia tau sanga na develop nei nei a inga. Fato a ea tonga tongo. Mo meo pau ta avale o tini ta avale e feo soi solo ai runga. E se i matawola la sa piki mai le tau talanga pa. E atu tūr ta avale fa e pu se i wae tau wasa mai le swamp le tua. Le fatau fusi. Ia, ana matua mawalunga le tanu ane i tangata. Ioi. Mawaluna le tanu. Ale o ngofu ka malu. O ngol make kira lea. Malo, whaftai. No foi le fianga le li pale mia. E tatau, ona o lea la au musa matatala loa ia, officially open le maketi. Uma le nā, officially open le tātou whalefono a, ma le tāpenanga o le tātou tutotasi, whawhetai le fionga le li pale mia ma le kapeneta, o le atau e whaafo i le tātou sisi ngā fua, i le mea sa masani ai, i le tolu waso. Se kai mi ka pa le Singapore se ka fenge ai le taxi le airport taxi le fu be vesi ia le atu. Pa kilo le taxi nga le fu mai le wanga yo ai ata airport le wanga le sta wala to li potile. Moni tu la epa mana tua. O la sa ele long sa fai lungole. O le malama lele Yeah, I'm independent. O te le whapia. Leo te fisilingia ya. Te se filingia. A whai na yengi loni lunga le mene. O le ale me o le tāra sang. O le maua tupe le. Le maua tupe mlawa lele. Le maua tupe mlawa lele. Tele lato tupe le maua le entrance fee. Watu a ta vale. Tu maua tupe na. Le tele lato tupe le maua na. Ala le meu te whapopo a ile nei se lau tā la. A e whapea mai. O le totongi mo le airdrome facility charges. Yeah. The airdrome. Aerodrome. Aerodrome. Yeah. O le facility la. Wai la me la totongi mai tangata le tupele nei. Ai o lo o iaia e tupe ma wala ma waile le te mau ainga malava le tupe ia mo le faitoto amami. O le facility. And yet, o le foi la ma wa mai. Ai wa yese li poti wa tau au ina ya fo le malava lele ona fapia a len va lele sa mo faiolo after 4 o'clock. Ai o ni tu la fono ia fa va malo i malava lele. A len le va lele te o le fa.
e te tau lana a whapeto nofo lau whengaluenga, te tau o na te tongi o lato o wataimi, lato te whatau no unai la le, ki lia ingo le waa me whapena. Ai whapele o mose, ele o mo ni tongi o wataimi whapena la o whengaluenga. Compare ya New Zealand, Australia, ma tutuila. E a lene ma te o taimina le mo te tongi tangata whengaluenga ia. O le mela le tu lai mai nei, ona o le lai whapea. O le le o ele le apea o siringia le fionga le li pa le mia. Se ito e tilo mai lo ilo le li poti nei. Langa o le manino, o le whapulangana o mea nei, na whai le lua afe lua wha. I le vāo le noanga o le atoa o Samoa. O mele i le lua lima, i a Februari, lea lana whapasi ai loa. Ai a watu tono kapeneta ai le siringia ai. E le ai. Ai wa umana na yese whiutanga inga ma Samoa atoa Samoa. E le tutongia la e tutuila le fi lea a. Na le sitanga lea limata la whaopopo le airport tax. A le wa watu le mea. Ai watu palimene ai whelu ia isolo ai whapele ai. O whailonga lanu la whapea maisia tunu. O whailonga lanu le tutongia e tutuila o le filea. A le wa tutongi isi atunu ia e a foi. Whelele ia tutono Samoa. Le lana no nofo ia ma le lato pili nei. Le whato a adia ele vai aso le na tea. A le effective nei le aso momo. So apparently it's going to be some investigation into it. Le whala wa tusiatu le ayata. Ai tonu ona. Ti tiro lato le va avele tusi le mean stau ngaluenga te tele. Ma le tusi avele mean stau turisi. Fata taula le I tangata whemala ngai o le au tourist. Ia pe o la ai se a fianga Samoa. Ma o le a tangata tu lola le pasese. A whapeo pasese, say for an argument's sake, o pasese lima se lauta la one way. Leo whapopo e ma le airport tax la le ai koe whapopo atuai la ma le extra 100 tala. To sa la se lau balus futa la a toa le mea lea. Apparently, o le mea na talo sanga ia le Talofa Airways, ma le for Samoa Airways. So if tato loa se au te lenga, pe a le pisi o le fionga le li pale mia. Ia na amai eila ia so na finangalo le mta upu nei. Ia mana ia pina na ta mo le mana mana anga le atunu. Ia mai tasi fo ia le o tatu vai pe o tu si fo le lima ngai malo. Al me fo le ia manino. O ai na initiating le si tango ia. Ia matu lang le pe alo tau alo saka pa di valile. Ai tu le mai tangata e fa popo on top of the affairs. Ia le apea le fea e lima se lau. Fa popo I ma le se lau tala o le afoi o le tax. Male there's an extra amount of the aerodrome the aerodrome facility charges. So na fa popo e more than 100. So le tau sanga ina le malo. A pe o le mele mo fa no lipin ta fa manino la tunu. O ai tonu le vaenga e ana le sitanga lea po le malo po le a leo fa tau sanga ina minsta o le malo. Ia to silsila me. O tulanga le e tula e pa. O leo ai lungo o tumua I tulou lava o a fionga minsta le pa ino le nei. A o le na manino na o mai e taupa ule mai tutuila. O le mea na whatatanoa na initiated I le vāo Samoa, atoa Samoa, I le lua afe lua wha. Sa wailola ia I le ia Februari, lua afe lua lima, lea lana tu wailola le whatoa effective loa nei ia la so mua mati. Ua whapasi ai. Ai whapea mai le tala, ina ua whaile sanga. E le a fia I tutuila le tuto nginga lea. A le wa te nei, wa au mai, wa soa se atunu o le a whaapea na tau nuu I whaleolo. Mana ia. Ia, le tele te mito I tano I ta pulea. Ona pi o le fou le whaalongolongo tangata. Ia le fua vevesi tangata.
maforinga mai le fu tu ai fainga malo le tafa manino si vai sua le ina ia manino ai le ai au tu ia le malo ile mena fai isi tangata manino lava o le tato fainga malo sa moai malau fafonga anga fa to a saini le tato fa tautonga le asos fulu ono se tema lua o lua lima a o mea nei na fai ma le lua o lua fa o le lua ia Februari lua o lua lima e le taimi le nai le pale mai le tato fainga malo le ai nei mana ia faftai ta o ane i o le ua tala mai le komisi por PSC por PSC ia le tua inga fo ina be vesi fo tu le pa mali ta pipi i le fa pe le fa pito le tofi ina o le tama ta ilo i sili ia po le fionga ia maunga precious tama le ua fa madino mai le ina ui lava i le lalo le fast fu matasi pui tasi io na ngai na le foi na fa ilo mai el komisi na la tu ai lunga le la to pepa fa sala lau man fa sala lau for 20 days I think. 20 days yes luas na uia me umaia se tala si mangale tula e pa tele fole ngasu Paule tangata lana te sila fia ma ua faila na fai unga ua saini lona a ao ua malie atotoa o le fionga a le ao le malo. Yes. Ona o le tulanga la le nei. O tulanga nei tusa o le ofisa loia sili e le lalo o le puleanga le PSC. Ai ona o le good governance na tu wai i le official PSC la tau te whaasala la wina i lungo le la tau website. Lea la na awer whaasala launga la so sfutasi o te se malua o lua lima, a ngai la so lua sfutolo Januari, lua o lua ono. Lua se fulu lua 20 days sa alua le whaasala launga le na. Lea la e to tolo i la tau na apalai. Ia mantua foi la e whapea, o ia inga lao apalai nei e tilo. I le anga waa, i le tele o tausanga o ta e abeai o e maloia, independent lawyers, more than 10 years, ioi. Ia tūlanga o mana, le lai e tū mātila mai ai la le anga waa, ma le to mai o le tamaita ia maunga precious. Le manino, wa me umanei, e umaloa, file recommendation a le fionga le li pale mia, ave anga i oi le ao le malo. O le ao le malo a tanga i fo le fetaui. Ia, o le tūlanga na, a na whaamalia ina fo le fionga le ao le malo. Wha pena saini longa a ao, wha mao nia tō whinga. O le ese le manino o le mata upu. A oi fo ina mua mai atu la epa ma fono toe mali mongi, fai le tala pe pelo le atunu e se le awala na fai ai, na appoint ai maunga and all this. La manino, lawa mai manino PSC. Se tu uia tau whaoloa taua le atunu. Le maua se fi le mu. Na o whetaua inga me ie whai malosi o lea. Le lemma whai ona puti tu la e pale loto ti ngā. Ma le to ilalo le iai. Le se silsilane la i le filifilia o sa vale noa pithe. Was there a process? Yeah. I know for sure they didn't go through the process. Man tua foi la. O na le ia e mai ele conflict of interest. Yeah. Conflict of interest. O na le a. O sa vale noa. O le tora i noa. O le toa lua le tali o tula epa. Sisters. Ele na wale me tele el porkiti ele lea. Ia, o le nala ua mautu fo isi na me o le ta mai i le whamasino. O le mea matu ia le utu le mai mawhanu i. Le ua le maua whamasino i tangata ina issue warrants. Le issue warrants o le ngari i le ua le maua. Peitai ua le maua. O le ua whamawina ia tus ia vanga tus so te fapeta ita peise me fole ka o se dismiss pe ale moni pe ale maua ia mo
ia ala sa sila i tulangan. Ai titilo foi le court case le ala fionga le li pale mia ma le lato to ono le molia. Ia. Le mafua anga na ta ofia i le case le lato case. E le mawhaina tutulunga e whainia lato mon mau. Ia. Ona ua wha maonia le moni pe pelo mon mau. Le na ta ofia loa, there's no case to answer. Yeah. No case to answer. Why? Because le wha maonia. Whapea whalale me le wafsiringi e le case lea. Ona le whapea o le affidavit na tustusia. O le whesiri le whesiri ai. E moni la le affidavit a le ungali i lea. Pe wailo le ungali e pe pelo le whasaingi o le la affidavit. Yeah. Le walaina e le whapea watua ia a le me o le wafsiringi a le whamaoni. Le le tu atua i luma o le whamasinonga. So o le ala le tūlanga e tanga i eilo ia. A whaira tūlanga. E le mwhana tali le. Wa le la whapea nei whata tali pe tali le whamasinonga i a affidavit. A o la le time le cross-examine ai. Whawhiwhila na whaile cross-examine le nei. There's nobody to answer. No case to answer. Ia. Mena tatu taritaria. Awa leo tu wa i te mai tailo ia Miro Lui. Pe iai se isi ana mori mau. E mori mau e se mai mori mau e lueli maua. E se mai fo i vanga tu susia i e lua. Ia le lata se tatu tatani. Wa leo se unga e fai les foreli nei. A o toe vala a win or case. Le case le... E serte le afo le... O tūlanga le walia e mai tula e pa se wa peo ni whamasinonga ani atunu whane whapau ele i o e le o iai le whato whala inga o le folfolanga le atua ia e mai se ni ata mamai mani to mai a. Wa peo ni mea whapau le whainga o ne whamasinonga. O le manino lava tūlanga. Me whailau tala lia. Ona le te le a whainga ma le a fianga o le conflict of interest. Te lele a fianga o le conflict of interest i. Mana tua mafua o male le case le nei. E le i alu ia pali i namla ulu le ota. Yeah. E pau le tangata whapea na whaasoa i e namla ulu. Tu sai ma le mele o tula i mai. E na o fono toi. E na o fono toi na whaasoa i ai ma whaani i mea nei. Le ale so o tanga o fono toe ma le fionga a le whaamasino sili. Le ale so o tanga o fono toe ma o le whale tua le fionga le loia sili, whaamasino sili. O le Meredith. O le a fono toe. Ma to e conflict of interest lava le tūlanga lea. Sa le te tauna i e le fianga o nei mei te tonu. Wa lewa na tauna whaise whai unga i e le nei case. A le a tolo ai foi whapea. Ia lewa whai palo te la iti le whai nelas whareili. Tu malo ia wa. A le lava e toso whapau tolo lava le tūlanga o whalea dili. E le lopo whea e tu lai mai ai. Pe toi whai se palo te la iti po lea. Ia. Pe o le matu ia. Pa mei e toru te mea tasi mawhanua. Yo e. O whamisinonga e lua, ma palo tala i titi. La se tatu mama ai i lea whaina o lea tunu i mele le tasi lea se pa mai mea te tele i to. Ia e na o lea tua na te amaia lo na fili e mu i loto i la tau o lo i lea fianga. Whai o lea fionga lea li pale mia te ino tato atunuu. Ai o nei tu mai nei whawhita uli le case ma mea nei. Ia Paul mea le tātou whanono manu i le tua watu le moli tau sanga na ia maua pele file muma ma o toa pele tai le fionga le li pale mia malana kapeneta. A wale te ino tātou whainga malo. Ia, mawhanua. Te roa nei ia mtau kuna toi. Nei ai. Are toi titia umatua mtau kui i. Ia, whasau pea oi. O lo tala noi na pea ia le tango fia le whanau al pare mi o ta amale a leo. E leo mapu, le fuina tala no ne si o eli mato inga.
Ioe, mai o le tala to ina, na ia whaamaunia, whaonga, ioe. E ui o lea ua mai le tali tu susia leo leo, e le whaamaunia tua inga matala la observa. E te la mea ia e whainga opinions i le meda, ona o le observa. Ta mata me le observa, ta te mai loi i to ina lea, ma le lote peon ta upre, alau au mai le tala tu susia i leo leo, i le ofisa o leo leo. E se mea whaamaunia e le i tango fia e whanau o le liparimia. Ia ta vale ofisa leo leo. Tula epa, te whai atu ala wa tala. O te le whai atu tala nei whapea mangiai o alo le liparimia. Tai ia nai te sila fia o au te alu whaalua whaatolu i sa mo tausanga. E le once ever ai o whaapea na whaafoina le whanau alo le fionga le liparimia le taamali. E o atu la waa ia malo o la toa ia whaafoina. Pau ala mea le whai le fionga i alo le fionga le liparimia. Pe a whaapea ele o alu ia le fionga le liparimia i taamali le malo. E whaonga lava la le sao o le fionga le liparimia. Whaapea na whaafoe lava i o nalo. A o taamali le malo. E le tango lima i ele whanau ale palimia. O leo wa whamanino mai ele fionga le ale sui komsina leo. Le se me whapena na tupu. Le wa whamanino mai lale autu stala i Samoa. Na o iai. Na fesilingia nisio o leo. Whapea mai. E le ai se mea whapea na tupu. Le iai se warning. E le iai se molianga na maua. Ma ave se warning. Ele ia se me whapena na tupu. O le lai fesiringia, a whai watau whaamaunia wa iai ni woni mamia. A mai lai lunga suafa. A mai lunga suafa o le alo o alo le fionga le li palimia. Ele mwhaina la toa maia because there was nothing happened. Malo, o te elo te tonunga mawhanua. O lea ua ngā lua e tamai tailo i sili i se whai unga o le observa. O te ele whapeo whamaunia pat o te tau matea. Ele o toi mamaua e maua i unga o le newspaper lea. A le o le newspaper atua. O te tustala lea na te whaira ngā luenga lea. Nene ia whaina newspaper atua. Tau ana pa u le fui niu ia por sa mala i lunga o le whao. Tula epa, noni la sa noanga. Ai e awa peana whamanino atu so vai. Peno whai atu, ia ona o so tanga i le pulenga le newspaper. O le mea wale lewa na te tauna whai e se fufuanga. Moni, pa u tonu sa mala le ulu o le sa tu sir tala. But I'm pretty sure, o tala umanei, whatever news e tu o le autu stale tonu, e proofread mua na amaile approval ale editor. E ui la ele o toe yaile le afionga ya Savea Sano Malifa. Malona whetua. O lo o yai lale intia la lea. Lo o yele intia la le whape o yele le editor fau lea. Le whasa yele taimi na vevesi ai mea mua le ina fta atau nuule sa ili ngase le afionga le li pari mi Samoa. Le na tali manino ele alo o Savea Sano Malifa. O ia le o take over. So la fesili la le te fesili ya o taimile nei. O fea la o ia le pulenga le taimile nei. I le tele o le tauleanga ina o lato i news pepelo. Le na tato moli mau umasa mo malalangi. Confirm mai le BBC News. Fa maonia le amai le observer o fake news. A lela, ai pawale benta fa tatano iPhone. A fonga le fionga le lipa le mia se taimi panga noa pe a moa so nava noa. Fa apea le fionga te mai ta ilo i esili. Wo o i le taimi watatau waina faini morianga. Enough is enough. Le fa pena tuli fo i fafo ana po. Tōna fo i fafo ana po sui la observer. Tau fai esa sofa le dina le sa fai ana po i le tau mea sina. Le minsta lea mai ostadia. Sure. Yeah. They never learn. Then, o le tulanga la iai, pe wa avea le
puntia la to wala meo yai sa ini mai news no mai lola ya fau news pepelo tau ai ma atwai fainga malo so kali lo fula ko kia fu ni nga tu nga fainga fa pena silim puale no le ia la me muli ale te fa so mai fu sa fa so le tua ia tonu artoi ua pu lea to atasi e pale mio sa mo lo ia te minei le pale mene man fa masinonga. Look who is talking. Absolutely. Absolutely. Look who's talking. Yeah. Kau pia. Leo koe whaangangana ina na i le upu abuse of power. Tulepa e ta tele i further. Lau ti tila malau leo te pese pea la ma. Yeah. He is now getting the taste of his own medicine. Yeah. O mea umane wa sautula e pa whaalawi loa ia sa mua. Wa sawe e foi e pungi mai ona luma fali. Mana tua o le taimi le i whanua. Mea na whapelan sau noanga. O lava polo keti mga luenga fia whai ale malo. O ai le whanua e fia mana o mia. O atu ale malo whaunga. Le ala le taunga le mea na. O le pule te tū whaahiki la. O le te whai soa. O le ua maua le sui o Robert Mugabe i le Pasifika. I atu le epa mana wina. Macbeth le. O atu ranga na le iai le sa tupu i whanua whailanga nu. Le whapea mai. Wai lava le whanua le alpolo ke te malo. Le whana whailana sau noanga i tono palmeni. E winga i whamasino. Wa vai le whamasinonga and all this. Ala me le utu la meni. Le whawana whamatau se ina whapea. Wa pole tutu le fionga le li pale mia. I le pale mene whapea le o whamasinonga. No. E leo. Wa vai e le tūlanga le iei nei le fionga le li pale mia i ona molianga. Nate even though o le lalo lana te inga le matanga luenga leo e nate le o apa lava i lona case tu nga luenga leo e fai ia o le fino fai tau to nei ia toma na fa penga ku di fo ko inga po se ma se vaenga te lo fa pe fo men fai pon tu di fa foto ina esa fai o ta mesina na tu ke foi fafo se fa u ka ia o le mele mo ei o le toi ina e wale i loa maa. Ua matua i le i loa maa o no lea. O le mawhai no na pule o lona loto mele le tula i mai nei. Mo whanua, istama exercise la titi ale tatina unawa ina ia maneno lele atu no. O tula e pa marei pipi, e o atu to tonu. Ua ua leva ona iai le sistema ale malo sa moa i ona ainga, i sako ainga. Ua ta oto ia le matai system ma ona iai mo meo pule no. Lan matu le pana fai. E le se mea ia, tus ta ola le mena fai le fast terminei, o lana polo keti. Mea na whanau mai, le la avatu el fast, whapea na fai. E le o suria le fast se mea exist al malona iai. A o tu le epa, na latu sui le sistema matai e ta ilima sa o ainga. O le senga le i pa manino le atu nu le me ta o fia pule. Ma le me ese la me le atu fast fai. Fast le ngata na fatino le latu proketi. Tu e avata iala. So le me patino al fast. A o tu la epa na watu sui me o ona iai al maro. Mor sirfia na tu. Tu sa me le lo tu punei tu la epa. O le wasau fatanga sweet tone mailo na leo. Sweet tone maile lana tautala. Ma fia teu luma fale fia le lei le atunuu. Ai, o mea umalani. O le wasau watua ia umaile whainga malo. A o mea ia wanga ngana i tula epa. O mea na ona ia whaia. Le watu e ngana lava ia na fau leanga sa whai. Le la wasau wailoa. Whapesa we whaase e mai le atunu. Me tonu leo lona o lea le mamalu o le atunu.
na langa tala tu sa o lava tu la epa. E manatua, ia na suia. O ia le na suia le mea. Ua apa mai e pule mai, ua pule mai ia le filinga a inga i lato mea sine i swafa sa. Lea fai na tama fai ai. Mantua sa e la lato whamsinonga se meole o fasto o swafa ai ono. Lea na itai, ona aiwa whapewa mafuli atu umai a nisi tu pai o swafa ai ono i whafo i New Zealand. O atu la tau te urutala, le na tam whai le suitu la fono, le to iei se afoi, se tangata e afoi, sawe urutala mai whafmatunu i whafo. Le sana whiau mea sina na whio soi, na whiola mai ma soi fua mai i o tātou tangata Samoa, o la tau whaasino manga mea ia. Alal menei, o ia len tam whai e sui. Sui foi ia le boundaries o vaenga whainga palota, le lana le na ave esi, mai sa le aula ma tu mai ila ai ngā malosi i Salamumu. Afu isa lala whanga whapalota, sa ta o afu ita o leua tatu i tu malo whapalota, a pi o lisi mea matu ia. Langa leu tara noto ina le mea o le pule tutu. Mana tua foi le mamalu o le ao le malo. Ma le upu masiofu. A vese. A vese. Ale ainga ngana ta malo le men toino foi mto ta mai le tunu. Anam ia le lau to sa oila upu ko testanga ia le test olanga ia. Ia medicine io e. Me fala na wanga le whainga acceptinga. Ia. O ngā le loto ti ngā ia na whauwhaunga sa whainga. Ka fio lai sole. Whamakai ke roa a whea umai le o le whauwhaungi kui ngā kui. Ai se ronga mo ini mata. Well, face it. It will never stop. Let's face it, it's the reality. Ke sila fia foi ia era foi mo ingi ngangi moi. Ala fa fela pa nga le moia ai le pola ko la le la tu sa tu le. Ini mata was 6 foot under. Ia I pau nga whainga e file moele tu. Ia na le file moele tu. O mantua foi la. O le mea le ti nga le loto. Na sau ne mai lunga la poka lame. Wata tau ni fai fe au. Na oe aves tu walalo ia la uni fa pem. O feo iai fai fe au o lona I tu mahalo. Se io mai le te leo le fa olo ata. O ma te leo le matanama le luma. Le fai e tu la epa. Ia manisia le mea fai meto ina. Male li iale. Ele ai. O kelo waku. O ngangua ele por kalame le li pa kamiki le kamale ngari le. Na tonua e se le matanga. Tasi le mea. Ufafta ukapa ile mea. Fama kai ka kaunga pa ile fama sinonga la continuation o le ngari le la kamale. O wata titi lo iai le fo le fama sinonga. Tilo e fama sinonga le wafa awawe interview. Eu interview ma fai le tau whaleanga lava le fai. Le mea tu ma walalo I tu la epa. Siole. Oka le matanga. O e tu la epa sai lele. O oe tangata matua. O oe sa ai te alu ni nei tamai titi la pisi e leiloa se anga nuu. Leiloa tau tala fa Samoa. Leiloa hava watu tusai malonga ngutu. Leiloa hava I tangata. Siole. Wafaftai wa tau I tara no I mele. Ai tasi le me tong kilo me I tatu. Ole wa modia no ngari lea. Ai fa tonu le la tamalia. But this one is even worse nanga if apirtania ngana. Yo, fatua to ele besides the English version Yeah. Oile nei tamai titi na tele lo ma se falo alo. Na tele lo se merta ale ole me fai la tala tu la epa. O ia ta mai ele tu uma wala loina. O le toe ino sai lele. Ka fena e aru nei totu. O le tamai titi fa vale e le ilo nang. Ie fai o le tamai titi e le ilo fa Samoa. Le ilo le anganu. Ana sau ne foi lon tamai is tatale nanu e le ilo fai le ilo nanu. Ai. Ia lava kau te fengisi me ki kala. Ia matni mita ko ina o tutu ina me ia ma tanga ia ta. O no tango pu ele ata.
mata i le toi sauninga o ta māmatua ia le fionga ia honorable le tiu pulata e pau ta matua pena ia Ia. ma ia o le talaanga o le fionga le ia honorable le tiu Ia. ma pu le no a mata le sauninga tu lai umalo e fai le pese a mata tu lai le fionga le pale mia malona fatua tu lai le fionga le ao le malo sa pito i luma tu lai ia fionga min stars ai tu lai le mamalo le kalesia ai sa fai de leia fa peni tu la e pale tu luma o fa pia wa matua o ale mamalu wa matua i le loa there's no respect. There is no respect. And I've noticed le taimina tula i le fionga le li pale mia matala tala na o lo le tala talanga i le wafu le i satitoa na o lo na talanga le fionga le li pale mia o le pine fa mau na nga luenga atia e le fionga ya le tiutama mantua o le tala tula e pa pe o ye o le wafu le na o le na sa no le fionga le li pale mia matu o tu le lai there you go. Nan fafotoi. Nalu, no tu sai le uma le foi. Ele uma le saunina o mano. Ia ole tulanga na ia. Ia na o tato malama talinga malo, tato fainga malo. Ia pale mio New Zealand ta lango tato marketi. Lo asia le ampasa ole esen mana yo mele Petawile le singa le ambassador of the EU European Union isa mo ba ya sole nei la ngona le fifia ona le wa petawile singa male mama o le ngoa ma ta le o Samoa mai le blacklist ale yun na mai se tala fia se le mana yo le nei ma se tala fia mai le ofisa autu o le British Embassy Samoa e se tasi o tama whanau alo Samoa o ia au siani whai longa mawalulunga o le master mai le vaenga o susuenga o le cancer i le University of Queen Mary i London. O le tamaitai leo Sawila Melissa Tolova'a o le Masters in Counselor in Molecular Pathology and Genomics. E se le maneia whaftai le alo le atunu ua maua foi lea whailonga mawalunga ia atonu foi e iei foi se taimi ia o la iei foi ni alo le atunu o la whapeana la tau au sia le pathologist la le isa mo na ia umai le toi ia o le tulanga le na whamaunia mai ia tulanga le i le alo le i pale mia i le i tu no fo ia le tulanga lea wa mana ia le mele wa ia nei tula e pa wa o te mol mawina mta upu nei i le maketi le funga lei ia mantua au te no fo le hotel al motonga fa sanga i le ia mal maketi ia la isi taimi be pe ta fau le po o ta fialu la ia fa tau mania ta niu le maketi aki a wale ai ma se me wa loka umo o le ia le faftai o le la atu e tatala. Wal mesa yesa 24/7 le makeki. Anytime e te moe lo fale i fape te ale folo po tale lua tolu vaveau. Yo so lau ta vale ale maketi fa me lo fatau ia e te latu nata imi. E le fa iti tire tumu le makeki. Ia ale wa mane ia le la atu e tatala. Sa waila ia le tulanga lea. Le foi na amai lunga tu la e pama ma le foldinga ma ko milo sioi fa pe mai ia lele wale o ko yese me maka i Samoa wale tala a eva ai le te leo fa to anga le sili farm le enta pena ai telo tanga talo le mai fafo
Ale nei wa mai e fali pepero mai ia o New Zealand le ko mo se kalo e vaku Pasifika lo mai Filipaina no des se so i e tau faaleanga o facilite le amo fanua o a fea o le atu o le nime ia sa oila se longa mo ini atu na tonu a Faftan fo isa fapeona tau awina le fionga minsta ia ale bina ale i ni mea lofa sa tau awina mai el malo Israel. Malo fama winai ele ngata ailai i sosoani mai le malo tele Israel. O ma te leo le te mau a inga wa sa atu. O le amatanga nga o le laku Israel no Oh, it's the beginning. Ya, mana ia le tulanga lawa fa lawa matana fai. Lawa tapena ia le mele sa ia fale fa tan pasi ai tu al market ia. Ina o le tatalanga la tato market fo. O le lawa to suia o mai le fainga o le no fanga fa tan pasi o le atasi lava le awala o tuai o ma o sa o le situ le to ile feliwa i mai tonu. On ta mai la le vai asolen te la stona ino wa umale road show le sa fai singa no lua. Le la na o le fionga le lipa le mia ma le ka peneta ia ma le ile tata langa la le o le Sapatea Sports Club. Yeah. O le Sapatea Sports Club o le winga le ngua Sapatea o le sa o sa lenga tasi ma sa lenga lua. O le pā o palauli tasi lua malitolu o tea o satu paitea. Whawhetai nei tu malo e ono, a e tō whā, ona o le saili malo a wale lumanai o whanau. Tapu e mai whanau o lo i eita leni, mo meo ta alonga so. Ma naia i o le lato project lea, le initiative, wa whetaui ma le teimi o le tato miliona la lea. Ka fai tōl pulo le fionga te maita i Minster, le fionga ia Mulpola ana Rosa, o le fionga ia Fiu, Bonifacio, le fionga ia Aiolupotea, Palemene, o le fionga ia Tilafono, David Hunter, ma le fionga ia Leilua, o i lātou nei, le tu sa lenga, le watutu whatasi, mai sa ili le lumana i manuia o alom whanau o le tumalo. Ona tau mai la le se mata, upu, se lau fie tula epa. O le saunoanga a le tamā lea, ia sala asi tupai pira asi. Lena sau noa manino, whaalawi loa mai suli o le suafa sala tanoai vai o ulu, wa whaasaina ona e toe whaonga ina le suafa sala pulotu. Ua mātanga ma whaalumaluma le ainga, wa ele tofa, peto o se fulu e sala sa saini mai le. Sa saini mai le whaasalaunga lea. Mawa e momo tangata. Ia, pawal mea ia oe, alo su le leile, se homeless shelter, e te nofo le leiai. Ia mai, tau e lola fionga le li pale mia. Ia manulo e popol mano oma, file mu le lei. Te alo fai ai ma whanua, o le whaavalea isi tangata. Lea o tatu moni mawina le whaaoso e limoni. Alu ma kua whaini tusi. Whaavalea, whaavalea, maalu ia whaavalea whapea. O te lea lo whaia, au ia tu le epa, o te whao. He tala lau mala, woi talo whai make ai. Because lango le sau pulotu mamitai o ia ata mai. E na o ia lava na mawanga skorsipi na o ia na mawanga degree. O inailo ai, a whai o estangata ata mai. O au te whao ngā pēla tala lea. Whai so ai ma tamale tala lea. Ni a vea o tauto te a onga ia onga tangata. E sau estangata whavalea oi. Ia la leilo ai la o i o le vale, le o i estangata ata mai. Whavalea isi. Whaanga i whavalea ngō fie. O no lea, o le fia i loa, ma le fia mata mua mua, wha mawalunga ma le wha sausili. Ia le nawa manino na amai e le fionga ia sala lea a. Le to te la to le saini mai ai le tusi. Ina ia awane ia to e whaanga ina. Ole
o me singa makanga mo fanua pe ia fa ku al pako le ai ma se fa ngaina a le ke lola aku ipala le ku ipala le kumalo ku ipala o me ke o ka ko ba ku ke o ka mo le lau siaso la o ala wali ila vai tu la epa awali ila vai li mongim fontoe la wa fionga sala fa langi mane ene e yale ale la no talia ti ai no vai o fetawi ela longa ingole wo faia o te fai ngoia sala populo tu o le pulo o le iku vai fodinga pe vai le kopio le ka iku Agero o le umika kalango ye na ki o famous ai ka ai a meia ka famous le me mai tau ia ka muni pa si banga mo fanu le tu langa le na tato me masani lava tato vai o le asia to telefo ila to walu ne vai aso ia fai o le telefoni a tatala faito tani faito yo le tato asia le na o le tau le tato pusavai e tolu se lau maleono fa fangula popo ai e tonu sa wai lava malo wipu le lana inumanga fa manino atu le malo le atunu ye inisi o lato o vala au mai se fa mole tupai o le ale inumanga le wa tau nu ala to pusavai pe na fai atu le ye lava te maipu le tonu ia te maipu la le lua nia wipu vai la iti e inu tai au ai le i fufuluina o loa ia na fata tali mo se afaitula failau titau mafotai au ai ia manatua ia tele lau inumanga i le vai a uli i le vale o lau inumanga i le tai au ma lau inumanga i le afiafi o ne ia unga o le mai a whapele lava le vai a uli e te whaalongoina le mangeso o lau tino ma e te whaalongoina le ti ngā o so ona pona iwi a le ngata ngā pe ti ngā le ulu ma fua i sea ona o lo mana o mia ngā flush out mai le tele o le toxin inside ya te oe ai le namana o mia le tele o le vai a uli e te inuina ia ona saulola ia i le ta jao la le nei ia tulanga le iai o le tātou asia lea o le redox gold mo i lātou o lo iai ia mana onga mo le ti ngā o so onga o pona ivertino po o le arthritis this is the answer mo i tātou o i lātou iai mea ti ngā ma vaenga e a fo i leanga o le tino wha ngā ina tamalea ia na saulola ia i la magic o te wha ngā inga la le vai lea tula epa o te wha ingoinga o le magic ia wai lo fo i whai o lo pisi a o lo pisi lela malama o tai au nga umanga ingo le ti tai au fa te tali lo tase fulu te tala lola energy drink tala lola to se tasi le pepa lea i te tonu o le vai po le balu au nese fuanga le balu au nese fang susu o le pepe tu ia le tamale lulu ia tau na fa pe lola ia na inuinga ia inai te maua le malosi fe alwai fai umau fe au fai me te mana wai ia on ta talanga na tu le patato vai o le asia te kele yo te mana tu fo yo le fai mo fo yo ta por kalami ma ta mo fie nim ta upunta ta noina por fa mo ar ta u por kalami manisi fo por kalami lang ina finga malo ia fa malama ilea ia se mesili nei lor no por malama ale aunga la gorta tu lalo to leile vaenga o atinai development of Samoa is the most important topic le tau te tu leile terminate ia ona yele langona mo fanua saunoia i se saunoanga telinga ma yeta por kalam ia ona e tu muda tu le au fa marta au nanga ne fiaf mat fa lol ia fa tai tu le pa ia Samuela fa funga o le na wa mata la tala fa soa fa tatala noa
Ia e ui fu i whātau sua ni stala ai o le mea sa abatu manino ina ia mātou awatua le au i linga sao o na o lea wa ma losi le sau le whātau te e mai le situ ma a mai e la leo le tala pepelo whaaleanga ina le tātou whainga malo ma lātou tau ma whainga le lei mo le atina e ina o tātou tangata. Ia o le nā a whaifo bai se ngana wasala ia ta tonu o matua atu ili nā. Ia tula epa, ia whafonga mai le malo le atunu ma wape o tau le file mu whaatisipe le atua mo i o tau tātou tui whiloa i le aso tonai pe a maua le ola ma le malosi ia so i fua. Te tele, te tano stemi, alo fatu ia ta fia ma le aing. Aia. Ia ole na io uma fuisia baenga ai pe ole ma danga le na awale tam fei fa mana malama tatu tunu. I mea fo i lo fa no numi fo i le si baenga le. Pe ole tele ole mela tano yei ole development ia ma por kalame tu layer tatu malo yo e pe ole lava la tam fai ia le ngata o fuafuanga ai fa fefea ona no nai yo e mo pe ava no tatu tu fe lo e o manatu wala fu I ia mala tu awa o sa mole tu pele tatu tu fe lo taiao aso taiao o le solulu ia taiao ia le ma tu fatasi male sunga ia tau ili ia as tofi aso farele ia atonu e apa pele se vanu wala malanga sa mo ia le liota I loi ia ale ia infano foi tu na wa tatu por kalame ia mortemine ia e morteleatu le famalusi au ile tatu fainga malo le tatu baba isamo tu ale ia ni ma fo wola ia tula epa malana vaenga tu ma fo I ma fo tamiti le mauna su ie yoe wa matua ni tangata I se bai tuli fafo. Tuli tu le pai I tai lisi me sa fai ia na po tuli le atu stala I tangata o sina fulfulu tangata. Asi va ai le mau lalo le me o tatu va iai. O le me silino mata muri ai. Fa pele ia wa sila tu foi se palangi. Alo te vai tu o Benny Wong. Ia pe se saina Asia Australia. Kalau latu fapeka ingo e so. Karo se ia ongi fape uma kanga ka. Ale maku ko le au yoe. Se vai I yanga mawinga. Se vai la tatu sa mo. Tatu tilo leo mai matua ia le nei pale mia. Ko apa le mia ngafi. Se vai le makua I o mai fai le tag team. Tau mawhai whaaleanga le ngai pare mia. E se le mamau tangata sore. E se le keofu le leongi moyo ngi kakare po. Ai o fiki sore. Anyway, lava tau tua moe. Tātou whiro I tai au. Nau tau ono masani. Tuila epa whaftai li o sua. Alofa te lea tu le porkalame. Ia awala whafonga.